Ero ale runo arubakaria bwana mugambi mbere tutakurekeria kwena atongore baba wethiretwo bakiumira kaira mwangaza muno ari ogo mithekari nture nwethiretwo rio ndi akiaria atikwaria arega kugweta kaira mwangaza maybe ntomo yaku kiriboniriko urambera ubera mpumbo ubera uju tutikurega barabonde bakwenda kiti kyanga bana 2027 yes ira itiao yes ya kuiba kwenda gite lagia badiuruke bairomba kura na njira heshima yes lakini betikirie kagita kaka gategate akuma na ndi mwanga 2027 ngaba nikawira mwangaza nontu no dhulirwe ne antu kabisa na in fact bamwe kanyari tengugi na kedo ate guita ngugi bwega bako madiuru kantolene ibere antu manto jau na bere antu kawira mwangaza ate kumba ngugi 2027 butwengu giji antu bongo babadhikirie baigwe no bedo bakiara giorongo na bobongwa bena njira ya kumenya uroko aliama na 2027 mulingi okura imuntu mume akamenyora kalinga kulewe lakini kugeria kuinga kawira mwangaza kagita gaka na alingeri kura ewa contract ya miaka 5 kulitira mirungugi ibabwire totigana na manti unondo tengo wenge bakulita lakini yanguerekera kiyo tumabadithio nonto ibauga okabari trima bare oteri bakireja sosenji na panikiki bauga tukarekeria mwekuru uyo akakinyande bene tutemushinda yes na ndeba kauga the best way itumu impeach kenda atirunga ma 2027 yes na ndi womba kwetho okiuga go ukemenya kawira mwangaza ati kulitira ntungugi hapana na ndi kinyamwe bagite tibachindira kini aba uchonjerera bagatirura kawira mwangaza na yo kenda atetho ali ndebene yes lakini ankubera iwe tebwa buru ibabwire tetugushokura chione heshima yes na baka kawira mwangaza kanyaga guita ngugi na bwamiru bakeja kubamba kumakira kawira mwangaza bona na guita ngugi njaga bamuchokia kairi wakiri yes. Na atia omba kwira mumero uria wonde akuthikirite kana muntu uria wonde akuthikirite kumania na utongeria bwanga bana kawira mwangaza na nikende kinya omba kwa mukari wa county ya Meru Wirigiro nontu uri thirikari-ini ya mama ya mukari Wirigiro na ndora mbejete kumenya mantu akawira mwangaza particularly uni ndi kwambira guitanira ngugi no yes kawira mwangaza aitanguira nto bamwete awira mwangaza eta anturene yes akori antu leu madina jeni yaliku ero madina ageta kaba solution yes aute mutongeri ongendo na jouni weta akori antu madina yaliku ne yana solution ya madina jao bange bete guru nau bakadagia mantu jara batiku yatigusikana na antu bara batongerete ground na ikyo tumona kawira mwangaza very popular yes nonto etaga na solution cia problem cia antu bawe yes na ndambo mbobera bamba mu support na kinyakiri impeachment bamurombere na bamuona bamwe support yene muno rirejete na ubakaumira na winge muno kenda bona nibo mu support na bamwera mantu jondo jarba kwenda kuthithirwa nontu kawira nandi no bakaritie na nwe ukaritie kinyambe cha witikariwe na maendeleo jondi nkuona kibaretera yes no tithina nkuona buruere omiru ithina kiunda gweta ya kwithirwa atongeria iba kwenda guita ngui ubichicheitha na iba kwenda kuria mbecha cia miru kuwa nkwenda obera bakaria kawira mwangaza na bamurombere nontu imwe kurwa inya muno na nakurukirite mantu ya momo muno lakini na wate kuja nkoro na imwe kuru wendete antu bawe muno ikyo gitumarwa ndwai okethwa kawira mwangaza kenda ireto ise life arugurira antu bau murango ruyo bakarau bagashia mbeja ja meru no te muntu igwa kiwa kawira mwangaza no muthuku bagambira guchiria mandazi na chai mweshima kwena bagambira yes kwena mpakoli yaka na 2027 mbio kwenda orombe mukaru wa Meru na akunengera tukithiria
Amero bondi bakumenya 2017 unitanguru indarunga migitikia Senator Meru County na bamba kure nyinge muno kura ngiri magana jairi bere mainkwendo bashokere nkalo na kinyaketha kura iri itanganire icyante thirie Mheshimiwa Uhuru Kenyatta mpango iranda alitre myaka 6 ndi chairman yo Kenya Bureau of Standards chairman yo Kenya Industry Estates chairman yo Kenya Trade Network Agency ngugire thire mwaka muthiru na nondo bangu giuntende kwenda kulinga Mheshimiwa Kenyatta ndi ikyo gyatumire ndaga kurunga ma 2022 kenda mpumba kumulitira ngo nonto ari mutongere weshima muno na mwendete lakini ande nonto kagita gakweja kangi uni nkari ni ukiroto gyakwa gya kuromba giti gya senator kenda mpumba kweja Nairobi uchwaga mbecha kuletera ngaba noroka thurwa Meru County iretera Meru ngugi na ndenda kugo kire andu baba kuria uachwa mbecha atia mbecha iri wirete kweja Meru County tera ita 15% ya yaga 85% itiwa Nairobi 85% ngugi seneta kumitoma tomya kuria kimbecha igi ningana ikeja Meru na karwa muno kenda mbecha ira ikichunjige kinene kigitwa keja Meru lakini thaino kuona ote muntu ulitango geu iko yatumire barabara chetu ira cyakaho irungama ndamu yetu a promise tu igako itakwa ote sibitari gwakwa ote university gwakwa na mantu yange ya manene jajau ungu gekwa ne gwita otomatomia mbecha yu tetu becha tu kindogo tu ya account ne turatu ya kulingana na sheria hapana ni unyingi witiga na wichombwirite gwita ngoria ito tigi bilioni 50 cia Meru County na Nairobi iri kuchombikiria Meru na kinyande president jana woni nkarunga mankamwira barete akina Meru baibo antumite bambira nkuire mbecha ire chatigure Nairobi iba kwenda waka lakini totona mtu kumira president ya Meru so uni inkwenda koromba kura kenda mbomba weta gutoma ya mbecha yu na wange uni ntimutongeri orogeta kurwa na ngaba nowe ule Meru bathurite ina Nairobi gutwika ngo ya kwiko mwika ya Kalabari ana kumweta impeachment ali utengo ya kwangu ya kwiko musupport ali Meru ngugi na gutoma tomya kwenda ketha ngaba nuna kulita ngwira mbijite nangu kabisa kwa unkaromba gitigia Senator 2027 thank you Mheshimiwa Wakiri bwana Mugambi manyana nonto bakona kanya kwarania ne zero kiri na kwarania na Meru age kameme kagetu FM rokere romunde asante sana ibwega tinda bwega hujwarere Wakiri Mugambi manyara muthikeria okuyugwa guge bwake nchamba ino gambi bwe bwana mbaya chamba ino gambi na ne kumenya sheria na kwa agututariria mantu jamega muno jamathongi muno na tukamuchokeria nkatho na kinya tukamwendera bwega kiri guchwa kwawe kwa gitigia senator wa county ya Meru ne tabura to kwira bora to kule turude garoni ibu tokoroda gahugo edareria de mumuthikiria kogu